Pa dobro, meni je zaista veliko zadovoljstvo i privilegije uvijek sa mladim ljudima da porazgovaramo o nekim važnim temama. Nažalost, sve ovo što nam se dešavalo ovih prethodnih 20 godina obično je kod mladih ljudi izazivalo averziju i otpor prema političarima kao nekim sumnjivim likovima koji obično dolaze i drže govore, a da bi zauzvrat dobili neki glas ili napravili sebi neku političku korist, ali pitanje je, da kažem, sada već i budućnosti vaše i često na svojim nastupima sada već govorim da radije nastupam kao otac, a ne kao samo živi političar koji želi sebe da promoviše ili neku političku opciju. Zaista stanje u svim našim državama i u regionu je takvo da zahtjeva korijenite promjene, da zahtjeva reforme, a reforme obično treba da ponese jedna generacija. Nažalost, moja generacija je bila jedna, mogu slobodno reći, baksuzna generacija. Ja kad sam završio fakultet, dakle, diplomirao, odmah sam dobio poziv za vojsku i za ratove. Naravno, 1991. godine to nije bilo tako jednostavno, posebno u Crnoj Gori. Ja sam taj poziv odbio, organizovao Studentsku ligu za mir i pozvao moje kolege studente da budu dezerteri iz tog građanskog rata. To vam može sad izgleda kao ništa strašno, ali 1991. godine to je značilo da sam ja tad već krenuo jednim putem koji je suprotan vladajući mainstream dogmama i propagandama koje su gurale jedan region i čitavu našu bivšu državu, ono što sada već možemo potpuno jasno da kažemo, jedno sveopšte zaostajanje, siromaštvo, izostanak razvoja, probleme sa pravnom državom, organizovani kriminal, korupciju, iseljavanja, demografske probleme, siromaštvo i korupciju, sada već počinjem namjerno s ove teže strane da bih vas uveo u ovu priču. Posle 23 godine pogrešne ekonomske politike, pogrešnih politika u regionu, nažalost, siromaštvo i korupcija postaju strukturni problemi svih naših država, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, a pod strukturnim problemima možemo da definišemo probleme koji se samo obnavljaju. Dakle, nisu postali problemi kratkoročnog tipa koji se mogu rešavati bilo kojom mjerom, bilo koje politike, bilo koje vlade, već su postali strukturni problemi društva, a to znači da će trebati mnogo godina, mnogo napora, mnogo truda, mnogo znoja da se naša društva vrate na neki normalni put. Reforme u stvari za mene znače povratak normalnosti. Dakle, sve ono što je normalno i što je istinito i što je utemeljeno u nauci, u struci, u realnim odnosima, to treba da bude temelj svakih reformi i cilj svakih reformi. Nažalost, zbog svega ovoga što se dešavalo u prethodnom periodu, čitav region ima ovaj problem koji se može posmatrati na više nivoa, dakle, politički, ekonomski, bezbjednosni, integracioni, nacionalni, vjerski. Ne bih vas ovde previše zamarao, ima ljudi koji o ovim pojedinačnim stvarima mnogo više znaju od mene. Ja se uglavnom bavim promjenama, dakle, bavim se reformama i čitav svoj profesionalni, stručni, politički kredibilitet uložio sam u traženje odgovora na pitanje zašto je moralo ovako da bude, gdje smo to pogriješili i šta treba uraditi da se ove greške isprave i koje to mjere, mehanizme i politike treba implementirati da bi mi došli na zelenu granu, dakle, da bi jednostavno vratili se u svijet normalnosti. Prva pretpostavka za sve to jeste da politika mora da se zasniva na istini. Dakle, politika da bi bila održiva, da bi mogla da rezultira nekim dobrom za narod i za građane, ona mora da se zasniva na istini. Dakle, ako politika se zasniva na lažima, na dogmama, na neistinama, plašim se da ta politika vrlo brzo skrene u neku drugu slijepu ulicu i korist donose samo onima koji manipulišu sa tim neistinama. Dakle, mi u Crnoj Gori imamo formalno na sceni već 10-15 godina, da ne ulazim u to, vjerovatno i ovi, ako malo bolje koji pratite znaju kakav je bio ideološki, nacionalni i svaki drugi odnos aktuelne vlasti u Crnoj Gori početkom 90. godina, ali evo, formalno jedno 10 godina, 15 godina naša vlast se formalno zalaže za evropske integracije, za poštovanje ljudskih prava, za demokratiju, za tržišnu ekonomiju,
Onako kad bi čovjek pogledao te programe i kad bi slušao izjave naših političara na vlasti, vjerovatno bi zaključio da je sve u redu i da tu ne treba ništa mijenjati. Međutim, suština je ostala ista. Mi, nažalost, u Crnoj Gori nismo napravili ključnu transformaciju, a to je demokratizaciju zemlje. Kao što znate, mi u zadnjih 150 godina Crna Gora je promijenila 3 vladara. Dakle, kralja Nikolu, Josipa Broza i Mila Đukanovića. Osnovni test da li neka država jeste demokratska, ljudi koji se bave tim pitanjima kažu da je to test dvostruke smjene. Dakle, da jedan totalitarni režim treba bude smijenjen mirno na izborima demokratskim putem od neke demokratske alternative, pa onda ta demokratska alternativa treba na sljedećim izborima da bude smijenjena od neke nove alternative i tek zemlja koja ima 2 smjene mogla bi se nazvati uslovno rečeno demokratskom državom. Kao što vidite, Crna Gora nije demokratska država, formalno jeste, imamo ustav, imamo zakon, imamo partije, ali i dalje netransformisane službe bezbjednosti koje su u međuvremenu integrisane sa organizovanim kriminalom i sa vlasnicima krupnog kapitala predstavljaju ključnu smetnju za normalizaciju prilika i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini ili pošto se nalazimo ovdje u cijelom Sandžaku. Dakle, i vratit ću se odmah na temu. Nažalost, ovaj region ovdje koji se različito zove, ali region Sandžaka je pretrpio najveće štete od ovakvih politika. Ako posmatrate, pogledate sve ekonomske parametre i pokazatelje, vidjet ćete da se radi o najsiromašnijem dijelu regiona, dakle o dijelu regiona koji pati od ozbiljnih bolesti, od nezaposlenosti, od ekonomske recesije, od zatvaranja fabrika, socijalnih tenzija, pa nažalost do onih patogenih fenomena kakav je organizovani kriminal i posebno što je opasno i na što želim da vam ukažem pažnju, najopasniji trenutno problem regiona jeste politički uticaj organizovanog kriminala. Organizovani kriminal u saradnji sa netransformisanim dijelovima bezbjednosnih službi upravljaju ovim regionom. Oni imaju svoje političke organizacije, svoje medije, svoje vlasnike krupnog kapitala, svoje škole, svoje univerzitete, svoje fakultete, svoje nevladine organizacije. Dakle, oni utiču na kreiranje vaših života i vaših sudbina i to je zadatak, čini mi se, vaše generacije. Moja generacija je ova nesrećna ratna generacija koja trebalo bi sada do kraja našeg aktivnog vijeka da se pozabavimo sređivanjem, da kažem, toga ršuma i loma koji smo ostavili i da vam ostavimo barem neku nadu da se ovdje može živjeti u skladu sa resursima koji postoje. Naši ljudi su vrijedni, radni, sposobni, pametni, inteligentni, ali ako funkcionišu u normalnom sistemu. Ako ne funkcionišu u normalnom sistemu, ako ih ostavite u ovakvom bolesnom sistemu, ovakvom perverznom sistemu, vrlo brzo se prilagođavaju, prihvataju ta pravila, gube energiju za otporom, gube energiju za promjenama i svrstavaju se obično u svoje nacionalne torove, u svoje vjerske torove, svrstavaju se tamo gdje postaju što lakše žrtve upravo ovih političara na početku ove priče koji žele da manipulišu tim temama da bi ostvarili svoju osnovnu funkciju, a osnovna funkcija je enormno bogaćenje i uništavanje, erozija svih institucija sistema, a nažalost to što je, moram da kažem, rezultat nekih mojih istraživanja i pisanja, to što je najveća šteta, to je razaranje sistema vrijednosti, znači slanje pogrešnih društvenih poruka, da je loše biti pošten, da je loše biti odličan đak, da je loše biti dobar student, da je loše pošteno raditi svoj posao, da je loše biti pošten doktor, pošten inženjer, pošten ekonomista, da je glupo biti pošten sudija, da je dobro družiti se sa kriminalcima, da je dobro ono što je nekad bilo loše. I to je najveća šteta. Dakle, imao sam prilike da se upoznam sa radom jednog velikog, možda najvećeg ruskog disidenta, intelektualca Solženjicina, koji, kao što znate, napustio je Sovjetski savez, žaleći za Rusijom, za demokratijom, nije htio da prihvati staljinizam kao način razmišljanja i način života i patio je za svojom majkom Rusijom, živeći na zapadu, i jedva je dočekao pad Berlinskog zida, međutim, posle 3 godine od pada Berlinskog zida, njega su ruski intelektualci zvali da dođe da posjeti Rusiju, jer njega doživljavaju kao najpametnijeg
tada živog Rusa, i da on 3 mjeseca obiđe Rusiju i onda da napiše svoje mišljenje kakvom je stanju ruska nacija. On je obišao 3 mjeseca Rusiju, dakle, to je priča čovjeka iz dijaspore, disidenta, koji 30 godina sanja povratak u nekomunističku Rusiju, sanja pad Sovjetskog saveza, obnavljanje nezavisnosti Rusije, dolazi i pravi knjigu koja se zove Rusija u provali. Svakome koji želi da pročita, toplo preporučujem. Ako ga interesuju promjene, tranzicije, sve ovo o čemu ja pričam, pročitajte, knjiga nije velika, ima je i na ovim našim jezicima, dakle, Rusija u provali, i tamo njega pitaju šta je najveća šteta. Kaže, dobro, kaže, porušene fabrike će se ponovo izgraditi, uništene institucije će vremenom opet biti obnovljene, ali kaže, od onoga industrijskog radnika koji je osjetio ukus nezarađene rublje, znači švercom, kriminalom, nikad više nećete napraviti industrijskog radnika. I to je najveća šteta ruske tranzicije. Dakle, onaj ko osjeti ukus nezarađenog dinara, eura, dolara, toga više teško možete vratiti na ispravan put. Dakle, mi se, nažalost, sada svi zajedno, ja mogu da kažem da moja generacija nije uspjela. Dakle, to što sam ja pričao ili manjina što je pričala, upozoravala, nije bilo prihvaćeno. A politika je surova djelatnost. Dakle, osim ideologije, osim programa, osim ličnih kvaliteta, morate da imate i glasače. I tu je vječiti sukob između nas, reformista, i ovih političara, pragmatičara, što mi treba narodu da prezentiramo mjere koje će kratkoročno narodu donijeti štetu, a dugoročno korist. A imate kupca koji bi htio da kratkoročno dobije korist, a šteta neka se prebaci na sljedeću generaciju. Dakle, to je vječiti sukob koji mi imamo i tu se razlikuju uspješne tranzicije, moram da vam kažem, od neuspješnih tranzicija. Dakle, one zemlje koje su uspjele da tranziciju sprovedu tako, da reformisti uspiju da sprovedu kratkoročno bolne reformske mjere, koje su često suprotne nekim našim tradicionalnim shvatanjima. Da ne idem, recimo, od banalne stvari, prava LGBT populacije. Dakle, to je težak ispit, gdje vi vidite ljude koji se zalažu za ljudska prava, vjeruju u ljudska prava, a međutim kad stavite to na dnevni red, onda počinje i svih nas da izbijaju Balkanci ili Sandžaklije ili kako god hoćete, Crnogorci, Srbi, Bošnjaci. Iz nas izlazi nešto što smo sticali u porodicama, što smo prenijeli s koljena na koljeno, i vidite da to nije lako. A reforme, ove o kojima ja govorim, evropske integracije, vrlo često znače to, da usvajamo pravila ponašanja koja nam na prvi pogled izgledaju neprihvatljiva, protiv kojih se naš organizam buni, naše društvo se buni, ali mi treba da ih usvojimo zato što je to cijena ulaska u jedan elitni klub, u jedno veliko tržište iz kojeg možete doživjeti prosperitet. Dakle, jedna od tih tema koja je važna jeste decentralizacija, jeste regionalizacija i jeste pokušaj da se region Sandžaka vrati u normalnost. Kad kažem normalnost, održali bi još jedno čitavo predavanje na tu temu šta je sve normalnost, ne iz nekih psiholoških uglova, nego iz čisto pragmatično političkih, tehnoloških uglova. Dakle, šta to znači imati sistem koji normalno funkcioniše. I na sreću ili na nesreću, već ne znam da li je to sreća ili nesreća, svi vi imate mnogo vaših rođaka u zemljama koje normalno funkcionišu, pa kad tamo odete, možete lagano da primijetite ponašanje vaših rođaka u Njemačkoj, kako se tamo ponašaju, a ako ostane duže od mjesec dana u Pazaru, pogledajte kako se taj isti naš čovjek ponaša odmah ovde, prilagodi se lokalnim pravilima i lokalnim standardima i brzo krene da kaže da se ponaša kao i svi mi ostali. Dakle, regionalizacija jeste fenomen koji sada izaziva mnogo kontroverzije. Mi smo prošli jednu eru stvaranja nacionalnih država, ratova, razbijanja država, zločina, genocida, jedno teško vrijeme, ali to ne znači da treba da prestanemo da pričamo o problemima, jer su problemi teški, pa će se riješiti tako što nećemo da pričamo o njima. Ja pripadam toj garnituri političara koji je uvijek prvi pričao o najtežim temama i o najtežim fenomenima, ne plašeći se izazova i kontroverziji koje te teme donose. Današnja tema je prekogranična regija Sandžak i bila mi je velika čast da je na poziv mojih prijatelja iz nevladine organizacije Sandžak EU regija
u Bijelom Polju održana, oni kažu, ja nisam znao, prvi put posle 45. neka tribina na kojoj se slobodno pominjala riječ Sandžak. To je, znači, bila jedna tabu tema koja je izazivala razne polemike, podizala tenzije, prizivala prošlost, pa se neko pozivao na jednu sliku iz prošlosti, drugi na drugu sliku iz prošlosti, ali došlo je vrijeme da i o tome popričamo. Ja za sebe mislim da nisam politički premudar i prepametan, što se uvijek hvatam u koštac sa najtežim problemima na samom početku. Ali imam privilegiju, recimo, da sad kad čitam intervjue drugih političara, ja im pokažem moje javno objavljene tekstove prije 15-20 godina, jednu veliku privilegiju koju malo ko ima i niko na crnogorskoj političkoj sceni, u knjizi koju sada objavljujem, kao uvodni tekst, stavio sam svoj tekst, govor 17. jula u Titogradu, tadašnjem na mitingu protiv rata, jer se tada spremao napad na Dubrovnik. Ja sam tada bio, ajde da kažem, apsolvent na fakultetu i još uvijek studentski aktivista. Rijetka je privilegija da možete 2013. godine da taj govor stavite u svoju knjigu, a da ne promijenite ni jedan zarez. Dakle, tema regionalizacije i tema regije, prekogranične regije Sandžak je došla na dnevni red. I mi u Crnoj Gori imamo, da kažem, jedan problem da vrlo često u mojoj borbi za demokratizaciju Crne Gore, za smjenu aktuelnog režima u Crnoj Gori, uvijek treba da riješite, ima onaj matematički problem, imate 3 jednačine, 4 nepoznate. Jer uvijek se nad svakom političkom jednačinom nadvija taj zao duh 90-ih, reminiscencije na zločine, na ratove. To vješto koristi ova kriminalno-bezbjednostno politička elita, koristeći medije i sredstva propagande, netransformisane službe, da stalno plaši pripadnike naroda sa drugim narodom i u toj atmosferi straha vi vidite, ako ste pratili, također ću vas, koga interesuje na jednu studiju jedne renomirane američke institucije, zove se Inicijativa za globalni integritet, gdje recimo samo u Crnoj Gori od 2006. od proglašenja nezavisnosti do 2011. iz zemlje je nelegalno iznešeno 6,25 milijardi američkih dolara. Naš bruto društveni proizvod je 3,2-3,4 milijarde eura. Znači, pazite, od nezavisnosti na nelegalno iznešeno, znači iz zemlje skoro 2 bruto društvena proizvoda, i Srbije ta cifra je ogromna, ali upoređujući relativno sa veličinom Crne Gore 2 put manje. Znači, to isto iz Bosne, iz Hrvatske, znači neko nas je opljačkao, iznio je novac napolje, njihova djeca naravno žive drugim standardom, stvorila se nova klasa, jer ovo 20 godina traje, stvorila se nova generacija i nova klasa i zato se moja knjiga zove Povratak u feudalizam ili perverzna tranzicija iz komunizma u jednu vrstu feudalizma sada gdje izvor nesloboda nije totalitarna ideologija, izvor neslobode je nova klasa koja želi da svojim kapitalom, svojim uticajem na politiku zadrži ovo stanje jer iz njega ima ogromne dobiti. Tako je i ova priča o prekograničnoj regiji Sandžak sigurno dočekana na nož od službi, od ljudi koji imaju koristi iz statusa quo. Dakle, 95% građana ove regije Sandžak nema koristi iz postojećeg stanja i želi promjene, ali 5% ne želi promjene, ali odnos moći je suprotan. Dakle, ovih 5% što ne želi promjene ima 95% mehanizama moći, uticaja i snage, a ovih 95% koje žele promjene ima 5% uticaja. I tu je opet jako, upućujem vas na neke autore, drago mi je da sam u akademskoj sredini pa računam da ne treba da govorim jezikom političara koji je otišao na neki predizborni skup u neko selo i gdje treba da pričate o, ne znam, motokultivatorima ili o kreditima. Dakle, imate u Machiavelliju također u njegovom radu Princ, ili veoma važna stvar, kaže da problem reformatora je taj, citat, da on treba da ubijedi većinu ljudi koji trebaju promjene, da ih ubijedi da budu njegovi partneri, njegovi saborci, ali 5% ljudi koji ne žele promjene imaju moć. Dakle, imate mnogo slabih podržavaoca, a imate malo moćnih neprijatelja. Tako da ovdje je fenomen upravo u tome i želim da vas ohrabrim, dakle, da razmišljate, nemojte da potpadnete pod poruke koje nisu dobre, koje nisu zdrave. Dakle, nije novac jedina vrijednost
posebno ako je stečen prodajom narkotika, ako je stečen ubistvima, ako je stečen krađom od države, jer morate da znate ko krade državu, krade sve nas. Dakle, lopov kad upadne, čuli ste za ovu crnogorsku poznatu bandu Pink Panther, snima se sada i film o njoj, dakle, kad upadnete u juvelirnicu, vi opljačkate vlasnika juvelirnice, ali kad upadnete u budžet, opljačkate 650.000 građana Crne Gore ili već koliko miliona građana Srbije ili Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo sada situaciju da treba da razmišljamo kako dalje, šta da radimo. Dakle, neophodne su nam promjene, neophodne su nam reforme, međutim, ključni problem je tu ova Balkanska konfederacija organizovanog kriminala koju ja već godinama pratim, koja će učiniti sve da ne dozvoli da se promjene dese. Dakle, oni imaju novca i mogućnosti da zloupotrebe i neke radikalne i nacionalne i vjerske organizacije, pa čak i da finansiraju neke nove ljevičarske, anarhističke organizacije koji će zbog siromaštva, zbog socijalne nepravde krenuti ka nekim ekstremnim, ka nekim radikalnim ideologijama i sve to opet odlači naš region od onih normalnih tema, od normalnosti, vraća nas u neke sukobe, tenzije i to se ovdje lako zapali. Dakle, demokratizacija broj 1, decentralizacija broj 2, znači pod decentralizacijom sada vas nešto previše ne opterećujem, mi smatramo vraćanje dijela vlasti lokalnim samoupravama, vraćanje nadležnosti lokalnim samoupravama. Mi smo upravo ovih dana promovisali jednu inicijativu za ekonomski razvoj sjevera Crne Gore. Dakle, mi smatramo prvo da se pod 1 mora prekinuti bilo kakva priča o promašenom neoliberalnom konceptu ekonomskog razvoja. To je koncept koji neminovno dovodi do povećanja socijalne nejednakosti, do recesije, do fiskalnih deficita, do dužničkog ropstva. Ne postoji način da neoliberalni model napravi rezultat koji je dobar za državu i građana. To je također važno ako ima vas ovdje koji ste s ekonomskog fakulteta ili s ekonomije, odmah da znate, ja sam tvrdi pristalica koncepta države blagostanja, dakle država ne može da prepusti sve stvari u ekonomiji, privredi, privatnicima, nevidljiva ruka tržišta mora da ide zajedno sa vidljivom rukom pametne i odgovorne razvojne funkcije, jer privatni kapital bez jasne vizije države ne može da ima razvojnu funkciju. Jednostavno, preveliki je motiv, lični profit, da bi vi vodili računa o javnom interesu, o razvoju, to mora da ostane u državnim rukama i sada da mislite da sam ja za povratak socijalizma ili komunizma, ja govorim o državi blagostanja kakva je u Švedskoj, kakva je u nordijskim zemljama, dakle, uz sve ono što treba prihvatiti kao dobru stranu te liberalne i tržišne ekonomije, država mora da zadrži ključnu ulogu u razvojnoj funkciji i mora da zajedno sa privatnim kapitalom ostvara uslove za razvoj zemlje. Drugo, mi smo tražili da se uvede fond za razvoj sjevera. Dakle, da 5% budžeta, zakonom o budžetu, bude odvojeno za razvoj kapitalnih projekata na sjeveru Crne Gore. Treće, tražili smo da svi porezi koji se uberu na profit i na zarade ostaju da se troše na sjeveru Crne Gore. Ne da ih uplatimo u budžet Republike, pa da Republika raspoređuje kako hoće, nego da se troši na sjeveru Crne Gore. Treće, tražili smo da se vrati imovina, ne znam kako je u Srbiji, mislim da je ista stvar, jednim potpuno nerazumnim zakonom, država je uzela imovinu opštinama i sada opštine nemaju svoju imovinu, nego opštine su samo titulari imovine, a vlasnik je država Srbija. Mi tražimo da se to vrati opštinama i da bi opština mogla zajedno sa privatnim kompanijama da ulazi u investicione aranžmane, da upravlja razvojem, mora imati imovinu. Ne može za sve pitati centralu u Podgorici, mora imati imovinu. I ono što je također važno, to je naš da vas također ne opterećujem s tim, peti dio programa, tražimo da se na sjeveru Crne Gore otvori posebna razvojna banka, ali dio za sjever, Agrobanka, državna razvojna banka koja će obezbeđivati dugoročne izvore kapitala za razvojne projekte. Naravno, to ne znači socijalistička banka za razvoj da se prave fabrike u selu funkcionera, samo da bi neko pamtio toga funkcionera, nego pod jednim sasvim drugim kriterijumom i da se otvori agencija za međunarodne, za projekte, IPA projekte Evropske unije. Dakle, dolazimo do kopča i za ovu našu priču, osim demokratizacije, osim ekonomskih reformi, osim razvojnog novog koncepta, jer ova ekonomija o kojoj ja pričam je normalna ekonomija. Ekonomija koja je bazirana na štednji, investicijama, proizvodnji i izvozu. Samo takva ekonomija može da obezbijedi održiv ekonomski rast. Ekonomija kao u Crnoj Gori koja je bazirana na potrošnji,
na zaduživanju, na trgovini i na uvozu ekonomski je neodrživa. Kad ta dovodi prvo do deficita u robnoj razmjeni, onda do fiskalnih deficita, do povećanja dužničke krize i naravno do situacije država bankrotira, jer troškovi za plaćanje kamata su preveliki da bi iz tekućih prihoda mogli da isfinansiraju čitavu strukturu. Evo, dakle, evropske integracije otvaraju priču evropskih regija, otvaraju priču koja nas ovde najviše interesuje, to da granice koje postoje između država ne smiju da budu otvorene za švercere i kriminalce, a zatvorene za biznis, kulturnu, univerzitetsku, sportsku saradnju. I mi smatramo da je pitanje regionalizacije i prekogranične regije Sandžak važno razvojno pitanje. To ne znači nikakve ustavne turbulencije, nikakve nove države, ne znači nikakve nove vlade. Znači set mjera u skladu sa evropskim standardima koji treba da olakšaju kretanje stanovništva, razmjenu roba i usluga, kretanje kapitala i poboljšanje statusa ljudi. Dakle, da se uvedu sve one stvari koje će olakšati i školovanje, i poslovanje, i investicije, i napraviti jednu ekonomsku cijelinu, jer ovo jeste jedna razumna cijelina koja je funkcionisala u istoriji, takva kakva jeste, šarenolika i po svemu specifična, ali jeste jedna ozbiljna regija. Ona zadovoljava kriterijum Evropske unije, te standarde NUTS 3, znači da može da bude regija koja može da funkcioniše na način da olakša život ljudima. Međutim, s druge strane, vjerojatno će se otvoriti pitanje, evo opet neko traži nezavisni Sandžak, evo opet neko će da ocijepi nešto od Bosne, od Crne Gore, od Srbije, evo neko će to da napravi islamskom državom, neko će to da istjera ove. Znači, to je nešto što naši neprijatelji rade 20 godina. Kažem, naši neprijatelji, neprijatelji normalnog čoveka, neprijatelji razvoja, neprijatelji mira, neprijatelji normalnosti, neprijatelji saradnje. Oni traže granice da bi granice dijelile, mi granice gledamo kao transparentne, kao jednostavno više dio, ajde mogu slobodno reći, nekog recidiva iz prošlosti gdje su granice značile granice sigurnosti građana od napada sa druge strane. Sada granice gube taj smisao, mi želimo da podržimo ovu inicijativu i mislimo da ima puno ekonomsko opravdanje, ono će možda i privući neke investitore, morat će se otvoriti infrastrukturni projekti, da se poveže putnom infrastrukturom, da se vrati dijaspora i uloži u ovaj region, jer dokle god postoje neka neriješena pitanja, normalni ljudi koji imaju kapital u Turskoj i Njemačkoj neće da rizikuju svoj kapital i da ovde treba da plate 10 puta korupciju nekom lokalnom gazdi, pa regionalnom, pa za ovu dozvolu, za onu dozvolu, jednostavno investitori ozbiljni, a ja da takve investitore mislim, ne žele ovde da se zadržavaju. Koliko je ovo važno? Važno je zaista sjever Crne Gore, to govorim kao neko ko poznaje stanje, ali evo u diskusiji, u pitanjima, volio bih da čujem i vaše interesovanje i vaše pitanja. Dakle, pogledajte samo jedan parametar, a to je zaposleni zarade i fond zarada po opštinama u Crnoj Gori za kraj 2012. godine. Dakle, evo Bijelo Polje koje je vama, kažem, blisko ovde, ima po stanovniku mjesečnu zaradu 57,6 eura. Pazite, ovo je po stanovniku, ne po zaposlenom. Rožaje ima, samo da nađe, Rožaje 54,1, Plav 38,2, a Budva ima 268,2. Znači, od 5 do 8 puta po stanovniku je veća zarada na jugu Crne Gore nego na sjeveru Crne Gore. Siromaštvo kod djece kao jedan veoma važan indikator koji ukazuje na poražavajuće nivoje siromaštva, prosjek za Crnu Goru je 10%, za sjever 20%. Znači, 20%, svako peto dijete na sjeveru se suočava sa ekstremnim siromaštvom, a to je veoma važno jer proaktivi kod djece nisu isti kao zahtjevi kod odraslih. Metodologija za utvrđivanje siromaštva kod djece je mnogo jednostavnija nego metodologija za izračunavanje siromaštva kod odraslih, jer djece imaju manje proaktive u osnovnoj školi. Kad ih anketirate, ovo je istraživanje gdje djeca odgovaraju i roditelji odgovaraju. Sad, na nižem nivou, dakle, nižim godinama djeca nemaju sad baš tako distribuirane potrebe kao odrasli i ovo su pravi pokazatelji. Znači, svako peto dijete se na sjeveru suočava sa problemom nedostatka hrane. Dakle, ovo nije nedostatak interneta, nije nedostatak, ne znam, nekog luksuza, nedostatkom hrane, dakle, problem gladi. Na sjeveru Crne Gore se vraćaju neke bolesti za koje smo mislili još u socijalističkom vremenu da su davno prevaziđene. Tifus, tuberkuloza. Dakle, to su bolesti bijede.
Bijeda nema neku definiciju naučnu, ali ja sam za sebe ovako napravio jednu definiciju, to vam je strukturno siromaštvo plus nepravda. Dakle, zemlje, možete biti vi i siromašani u Njemačkoj, ali država brine da zaštiti vaše osnovno ljudsko dostojanstvo. U zemlji kao što je Crna Gora mi se suočavamo sa bijedom. Dakle, siromaštvo plus nepostojanje nikakve brige od strane države, osim brige aktuelne vlasti da za 50 € koliko je materijalno obezbeđenje porodice po korisniku dobije glas na izborima. To je jedina briga vladajuće oligarhije u Crnoj Gori kada je u pitanju socijala. Evo još jedan podatak da vidite samo kako izgleda to, da vas ne zamaram previše podacima, ali podaci najbolje govore. Dakle, na 100 zaposlenih, koliko ima penzionera i nezaposlenih, znači na 100 ljudi koji nešto privređuju, koliko ima izdržavanih. Ovo su punoljetni, odnose na punoljetno stanovništvo. U Budvi, na 100 zaposlenih, samo 28 penzionera i nezaposlenih. A u Bijelom Polju 235, u Plavu 273, u Mojkovcu 273, u Kolašinu 255, u Beranama 224. Ovi podaci sa sjevera Crne Gore ukazuju jednu veoma važnu stvar. Podjednako su nerazvijeni i gradovi u kojima srpsko stanovništvo ili pravoslavno stanovništvo čini većinu, srpsko i crnogorsko, kao oni u kojima bošnjačko stanovništvo čini većinu. Što znači da ovi trendovi koje imamo u regionu, negativni trendovi, nisu ekskluziva ni jednog nacionalnog etničkog korpusa, ni jedne religije, radi se o društvenim fenomenima koji pogađaju sve vas. I zbog toga odgovor mora da bude takav. Znači, da bi napravili efikasan odgovor, on mora da prati probleme i da da odgovor na ove probleme. Jedno od ovih pitanja jeste i otvaranje dijaloga o statusu Bošnjaka u Crnoj Gori. Dakle, da li su Bošnjaci u Crnoj Gori zadovoljni svojim statusom? Da li je Crna Gora kao nezavisna država u svoje temelje ugradila nešto što svaka sređena država mora da uradi, a to se zove društveni dogovor. Znate, kad pravite kuću, ukućani bi trebali barem da se dogovore oko nekog projekta i oko temelja. U Crnoj Gori, po mom mišljenju, a i po razgovoru sa mnogim mojim prijateljima Bošnjacima, to se nije desilo. Dakle, postoje razne političke partije u Crnoj Gori, bošnjačkog naroda, ali koje uglavnom više vode računa o demokratskoj partiji, o interesima demokratske partije socijalista nego o interesima Bošnjaka. I tu su ove strukture kriminalno-političko-bezbjednosne koristile strah Bošnjaka od navodno nekih političkih grupacija koje žele zlo Bošnjacima. 90. su davno prošle i vlast je, kao što znate, početkom 90. mene hapsila zato što sam bio protiv rata na Dubrovniku i protiv razaranja Sarajeva, da bi ja doživio da ta ista vlast u Sarajevu sada daje nagradu za mir Milo Đukanoviću. Znate, to je velika uvreda za nas iz početka 90. godina koji smo žrtvovali živote da bi pomogli svoje komšije. Ja sam rođen i odrastao u Pljevljima, dakle, čisto da znate da znam o čemu pričam i znam kako je odrastati u multietničkoj sredini, znam ko je šta radio u tom gradu 90. godina i o Bukovici i o iseljavanjima i o deportacijama i onda nam malo bude teško kada, isto se to desilo i 96. godine, ja koji sam hapšen zbog protesta, zbog napada na Dubrovnik, kada sam 96. godine tražio vizu za Hrvatsku, za jedan simpozijum Svjetske banke, nisu mi dali vizu. Kao nešto sumnjiv sam im. A Đukanović je, naravno, bez ikakvih problema istovremeno i mrzio šah zbog šahovnice i borio se za opstanak komunizma i za srpstvo, za srpske interese, pa onda protiv i tako dalje, da s time previše ne opterećujemo. U svakom slučaju stvaraju se uslovi da mi o ovim stvarima razgovaramo i u Novom Pazaru i meni je posebno zadovoljstvo. Zaista sam privilegovan i počastovan da sa mlađom generacijom sa vama mogu da prenesem, nažalost, moja loša iskustva. Ja ne mogu mnogo toga iz moje generacije da vam prenesem pozitivnog. Naša generacija je bila žrtva jedne takve istorijskog, nažalost, kolopleta, ali bilo bi jako štetno da se to ponovo povrati i zbog toga treba da se vratimo osnovnim stvarima. Znači, ako želimo stabilan region, ako želimo stabilne države, moramo da se pozabavimo i ekonomskim razvojem ili trenutnom situacijom mi u Sandžaku. Moramo da utvrdimo koje su to političke strukture, koje su to sile koje Sandžak vuku nazad, a koje su to progresivne strukture i
sile koje vuku Sandžak naprijed. Ova ideja o regionalizaciji ja je doživljavam upravo kao dio integracija, dakle kao dio jednog širokog evropskog projekta. To će teško ići jer treba da izbijemo ogromne pare iz džepova kriminalcima, treba da otvorimo fabrike, treba da otvorimo škole, treba da damo dobru platu i policajcima, i ljekarima, i administraciji, treba da se vratimo stvaranju, kreaciji, proizvodnji, izvozu, treba privučemo naše rođake da se vrate iz dijaspore, da ulože ovde, da prenesu svoje znanje, svoju kulturu koju su stekli tamo, da svi zajedno napredujemo kroz trgovinu, kroz razvoj, kroz investicije, kroz školovanje, kroz jednostavno dominaciju nekih dobrih starih vrijednosti i zbog toga je vrlo važno da vi odavde pokušate da ponesete ne samo dio znanja, nego i dio odnosa prema nekim vrijednostima, da bolje razumijete zašto se neke stvari dešavaju, da bolje slušate i čitate medije, portale, da se uvijek zapitate šta ja imam od ovoga, da li ovo neko, i uvijek imajte taj impuls, kad god neko napada neku drugu naciju ili neku drugu vjeru, uvijek se zapitajte gdje vam je novčanik. To je moja dobronamjerna preporuka, pogledajte u tom, čim vidite nekoga da se previše busa, da je veliki Srbin, Crnogorac, Bošnjak, Albanac, pogledajte u koje kola ulazi, iz kojih kola izlazi, da li od toga ima koris ili vi imate od toga koris. U svakom slučaju, poštovane koleginice i kolege, dakle, prekogranična regija Sandžak je razvojni projekat, to je integracioni projekat, to je ekonomski projekat, to je modern projekat i na kraju to je normalan projekat. Ja volim i želim da Bošnjaci, moje komšije, prijatelji, školski drugovi u Crnoj Gori da se osvijeste, da shvate da Demokratska partija socijalista kao posljednja komunistička partija koja je na vlasti u Evropi je izgradan bolesan sistem koji diskriminiše građane, koji rasipa naše resurse, uzima naše vrijeme. Moju generaciju je uništila, ne bi bilo dobro da uništi generaciju moje djece. Mi neki se borimo i ostaćemo uporni u toj borbi, dobijamo sve više pristalica i nadam se i taj početak kraja toga jednog bolesnog sistema blizu i da ćemo se u nekim novim okolnostima susretati da razgovaramo o konkretnim projektima i o konkretnim dogovorima koji treba da poboljšaju život građana. Ja ovde stavljam tačku, ne zato što ne bih imao svakoj ovoj temi posebno da održimo jedno predavanje, ali bih jako volio, i ja sam jedan od onih političara koji se ne plaši nikakvog pitanja. Dakle, izvolite slobodno, postavite bilo koje pitanje vezano za ovu temu, za bilo koju drugu temu, mene će biti zadovoljstvo prvo da čujem kako vi razmišljate. Ovo je jedna specifična sredina, jedna važna sredina i mi svi zajedno iz ovog regiona treba da sve više gledamo jedni na druge kao ono što smo nekad gledali. Dakle, ja sam igrao košarku nekad, pa znam i sjećam se da i u onome sistemu uvijek su bile sandžačke sportske igre, bez obzira što su ih tada zvali socijalisti ili komunisti međuopštinske, međurepubličke, ne mogu sjetiti, omladinske sportske igre, uvijek su se među sportistima, među nama, one zvale sandžačkim sportskim igrama i nikome nije smetalo, niti je pravio oko toga problem. Dakle, računam da dobri ljudi, odgovorni političari oko dobrih ideja moraju da se dogovaraju da taj dogovor može donese samo dobro. Oni drugi, kojih ima i koji su u ovom trenutku jači i moćniji od nas, ne zbog toga što su oni jaki, nego što smo mi bili slabi, što se mi nismo susretali, što mi nismo se dogovarali, što smo se mi plašili jedni drugih, oni su, nažalost, uništili 20 godina života, ali nadam se da će im to biti kraj i da ćemo sada već normalnim, dobrim očima, kroz dobre naočare gledati jedni druge i tražiti rješenja za bolji život. Hvala vam i očekujem vaše pitanje. Hvala, gospodin Medviću. Evo, otvaramo prostor za posljednje pitanje, eventualnu diskusiju, ako se neko javlja. Poziv se odnosi i na profesore i na studenti. Izvolite. Ja pre svega da vas pozdravim, vas i sve moje kolege. Bili ste predvodnik crnogorske opozicije već duže vrijeme, u stvari da poslije nastupali. U poslednje vrijeme, ako se ne varam, ako sam dobro pratio situaciju, zajedno ste nastupili na predsjedničkim izborima, gdje ste podržali zajednički predsjedničkog kandidata. E sad, ako možete da nam objasnite kako je moguće da posle tih pokazatelja koji ste govorili za sebe Crne Gore, kako se loše živi sve te opštine, kako je moguće da upravo u tim opštinama
vladajuća garnitura dobije najviše glasova, a da recimo u Podgorici, glavnom gradu, ako se ne varam u nekim delovima Podgorice, čak i u centru Podgorice, gde ipak je dosta razvijenije područje ostatka Crne Gore, pa i negde na Primorju, mislim da je Herceg Novi u pitanju, opozicija dobije najviše glasova. Jel smatrate da je tu svest ljudi mnogo više razvijena zbog uslova života u kome žive, u odnosu na sever Crne Gore, ili je uopšte, dakle, mentalitet ljudi različit na jugu i na severu Crne Gore? To je prvo pitanje, ja se izvinjam. Izvinjam se. Ne, možete da to odgovorite. Dakle, da se ne prepliče. Ja, naravno, zaista sam s ponosom, kažem sam Crnogorac i ne mislim da je to neka nacionalna karakteristika. Mi iz Crne Gore smo svi manje više isti. Da li bili Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, nosimo neki, ajde da kažem, sa sobom neki poseban mentalitet, nekad dobro, nekad loše, ali u svakom slučaju nismo neki prosjek. Dakle, ako smo dobri, onda smo stvarno dobri, ako smo loši, onda smo stvarno loši. To je takva sudbina vjerojatno malih država i tog jednog izolovanog istorijskog razvoja i karakteristika. Dakle, i zaista kad se počeo bavim ovim poslom, politika je zato za mene bila jedno veliko otkrovljenje. Jedno je baviti se naukom i baviti se NGO aktivnostima i, ne znam, biznisom, ali kad se bavite politikom upoznate svoj narod. Znači, obiđete svako selo i Crna Gora je zaista specifična. Znači, to imate razlika, recimo, u istom gradu između kvartova je potpuno drugačije. Da ne govorim između gradova posebno, ali prosta je činjenica. Dakle, elita Crne Gore nije uradila svoj zadatak na početku 90. godina. Srbiji je trebalo 10 godina da promijeni jedan totalitarni režim, evo nama 25 godina. Znači, jednostavno, elita nije uradila svoj posao, jer ne možete vi očekivati od siromašnog čovjeka koji izdržava 6 djece sa socijalnom pomoći da on razmišlja slobodno. Njemu dođe aktivista DPS-a i kaže, slušaj, evo ti mećeš 50 € ima da glasaš, što je 6 glasova i ne znam, evo, ta metodologija, ta tehnologija, zloupotrebe državnih resursa, zloupotreba službi bezbjednosti, jednostavno pokazuje da Crna Gora nije političko društvo, da se na izborima ne takmiče partije, programi, ideologije, lideri, nego mi se na izborima, ja volim često da kažem, Demokratski front koji smo mi osnovali kao jedan novi politički kvalitet u Crnoj Gori, kao rezultat pomirenja, do juče ljudi koji su glasali na referendum, nije to mala podjela bila, ljudi koji su glasali na referendumu za zajedničku državu, ljudi koji su glasali za nezavisnu Crnu Goru, Đukanović je mislio da to zacementira. I da sad narednih 100 godina ili koliko treba, samo oni koji su glasali za nezavisnu, oni budu na vlasti, a ovi koji su glasali za zajedničku državu, nisu oni glasali protiv Crne Gore, nego oni su jednostavno mislili da je za Crnu Goru bolja opcija sa Srbijom nego odvojena, oni da ne mogu da vladaju. U svakom slučaju, tu se otvorio jedan jaz koji smo mi iz Pokreta za promjene premostili tako što smo napravili ozbiljan razgovor, sastanak sa liderima Srba u Crnoj Gori, rekli ljudi, ako mi nastavimo se svađamo i preganjamo, ovi će da vladaju 100 godina. Hajde da dođemo do jednog dogovora, ali istinitog, ne da varamo jedni drugi. To je velika razlika. Želimo pošten, državotvorni, društveni dogovor svih u Crnoj Gori, da Crna Gora bude dom za sve, da ne bude građana prvog reda i naroda prvog reda i građana drugog reda. I to je profunkcionisalo. Na čelu toga našeg također presedan eksperiment došao jedan ugledni diplomata, dakle profesor Sarinskog univerziteta, gospodin Miodrag Lekić, koji također svojim čitavom karijerom, svojim habitusom odaje jednog čovjeka mira, tolerancije, diplomatije, dakle nije izazivao nikakve strahove kod ljudi i mi smo uspjeli, pobjedili smo na predsjedničkim izborima, ali smo brutalno pokradeni. Znači mi smo pokradeni na predsjedničkim izborima, otkrili smo uvidom u 1000 biračkih mjesta, uvidom u materijal, na svakom smo našli krađu. Na svakom. U Rožajama, na primjer, našli smo da to se čovjek i hvalio sam, na YouTube-u imate snimak, da se hvalio da je 100 puta glasao za Filipa Vujanovića. Nažalost, to je još i prosvetni radnik, radi u jednoj srednjoj školi. 100 puta, znači da je 100 listića ubacio za predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijaliste. I ja kažem, nije to borba opozicije protiv DPS. Mi na izbor izlazimo, a naš je protivnik koalicija državnih organa, državnih službi, ministarstva unutrašnjih poslova, budžeta, državnih medija, organizovanog kriminala, tajkuna protiv opozicije. Tako da, vjerujte, nije crnogorska opozicija, znam jer sam učestvovao i pomagao dosta u formiranju DOS-a, i to su bili uglavnom moji, ajde da kažem tako, i ideološki prijatelji, i saborci protiv Miloševićevog režima. Ništa crnogorska opozicija nije gora nego što je DOS bio
2000. godine. Samo što imamo problem i da ne ulazim u tu priču, Đukanovića još uvijek na neki perverzan način podržavaju dijelovi međunarodne zajednice, nekih svojih interesa, ali to prevazilazimo polako i mi imamo punu komunikaciju. Dakle, zbog pritisaka, ne radi se o nekoj posebnoj razlici u svijesti, nego jednostavno takva je sirotinja gore na sjeveru Crne Gore. Toliko su teško se živi. Da ne možete vidjeti, a onda kad vam dođe, u prvi krug vam dođe aktivista DPS u kuću. To je njihov projekat Sigurni glas. Onda drugi put vam u obilazak dođe agent službe državne bezbjednosti, koji je usput i vaš poznanik, vi ga znate iz grada da je bezbjednjak. Treći put vam dođe kriminalac, narkodiler, koji znate da je narkodiler i da je drug sa ovom dvojicom. I znate kako, treba zaista biti ekstremno hrabar u Rožajama, pa doći na, recimo, moju predsjedničku tribinu gdje je tadašnji narkodiler zabranio meni javno rekao u državi pravnoj, Medojević ne može da dođe u Rožaje. Ja sam rekao, ne može, Medojević će doći u Rožaje. Policija dolazi i kaže, vama nije bezbjedno zagarantovano u Rožajama. Predsjedničkom kandidatu 2008. godine u Evropskoj Crnoj Gori opozicioni kandidat ne može da dođe u svoj grad, u svoju državu da održi predavanje, pa mi dođemo. Pa uđemo u salu, sala puna, nestane struja. Či distribucija isključi struju u sali. Pa i to riješimo 100 mladih zavedenih ljudi koje je ovaj platio, možda su bili narkomani, uđe u salu da kliče na mom skupu Milo Đukanoviću. I tako dalje, i tome slično. Ja razumijem te ljude i ne ljutimo se na te ljude. Ljutim se na elitu. Dakle, i zbog toga smatram da je Novi Pazar pravo mjesto i da je Polje bilo prije neki dan pravo mjesto. Ja razumijem da su Bošnjaci u Crnoj Gori dobili nešto od ove vlasti, da su popravili svoj status, da su ekonomski prosperirali krajevi u koji su Bošnjaci dali ključni doprinos da Crna Gora bude nezavisna. To je notorna činjenica. Bošnjaci, manjine, Albanci, mi znamo iz 90. godina koliko je nas bilo za suverenu Crnu Goru. A za suverenu Crnu Goru bilo 10 do 13%. To su oni pravi izvorni. Ostalo je bilo na ovaj način pod drugim uticajem. Tako da meni smeta kada političke elite koje tobož brane i štite bošnjački narod odu u koaliciju sa DPS-om. A mi im nudimo, na zadnjim izborima nudili smo im premijersko mjesto. Dakle, mi smo Bošnjačkoj partiji nudili premijersko mjesto. Ne, neće sa nama, nego hoće sa partijom koja već, 50-60 godina, da kažem, u nekim utiranim varijantama, vlada Crnom Gorom i to je problem. I nadam se da i ova tema sada, i ovo će sigurno izazivati kod njih nervozu, jer u ovoj mojoj priči svih 24 godine nema ništa protiv ni Bošnjaka, ni Srba, ni Crnogoraca, ni Albanaca. Ja se bavim drugim fenomenima, poštujem nacionalne identitete, poštujem vjere, vjerske organizacije, zajednice, svaku, ali politika je oblast gdje treba se donose odluke, da se kreira budućnost vaša i tu treba se cijeni i struka, tu treba da imate i viziju, da imate i hrabrost, da progurate nepopularne, teške teme, a da napravite prave odluke. Tako da je problem koji mi imamo sukoba s jednim monstruoznim sistemom, dakle, samo kad imate njihov sigurni glas, dakle, to baza podataka, koja ima 100 polja, ako neko studira informatiku, 100 polja. Dakle, u tu bazu podataka se slivaju podaci iz državne bezbjednosti, iz policije, iz sudova, iz distribucije, iz pravosuđa i još imaju dinamičke podatke koje dobijaju direktno od svojih informatora. Mreža aktivista DPS-a je praktično mreža informatora službe državne bezbjednosti. I tu vam onda idu informacije, kakvi su odnosi unutar porodice. Jer informator koji je zadužen za 6 do 7 glasača DPS-a je vaš prijatelj, rođak, kum, neko koga inače vi znate, koga primate u kuću i koji odlično zna stanje u kući. Da li je nezadovoljstvo zbog socijalnog, da li je zbog nezaposlenosti djece, da li muž pije, to su najbizarniji detalji. I kad vi o svakom čovjeku imate takav podatak, vi onda možete da utičete, da ucijenjujete, da manipulišete, da ga kupujete, da radite s njim šta god hoćete. I nažalost, ovo je borba za slobodu Crne Gore. Ajde tako, završim da ljudi postanu normalni građani, da slobodno biraju onoga koga vole i za koga misle da može da njihove djeci da obezbijedi bolju budućnost. Nismo do toga još došli i zato se moja partija zove Pokret za promjene. Mi nismo stranka. Tek kad se smijeni ova vlast, kad se demontiraju ti monstruozni mehanizmi, kada se stvore uslovi za demokratiju, vjerovatno će i Pokret za promjene se ideološki profilirati, pa će tražiti sebe na nekoj mapi normalne ideološke podjele. Za sad nije takvo stanje i ja se nadam ćemo brzo sada, nadam se vrlo brzo,
vrlo brzo doći do te. Mi smo već sad po zadnjim sondažama, Demokratski front je 34%, DPS je 30%, sada se pravi jedna rovovska borba, kako da kažem, da prezentiramo sebe građanima Crne Gore i da uklonimo strahove, da maknemo te tabuje i priča o Sandžaku, upravo jedna priča koja je par excellence priča za razbijanje tabua i da se svako istestira. Da vidimo, evo ja dolazim danas u ime Demokratskog fronta, najjače opozicione strukture i evo kako ja pričam o Sandžaku. A čućete iz vladajućih partija crnogorskih kako oni pričaju. Prema tome, ovo je sad jedna politička borba, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati. Evo, nažalost, političari uvijek po 20 minuta odgovaraju, ja se izvinjavam još jednom. Izvolite drugo pitanje. Koliko opozicija bila iskrena u Demokratskom frontu, jer mislim da čak i cijela opozicija, da par manjih stranaka, srpskih stranaka nisu pristupile opozicijonom bloku na posljednjim izborima, koliko je opozicija iskrena u svojim namerama da stvarno želi da promeni taj režim? Pazite, moramo svi da se mijenjamo. Dakle, ako ostanemo u paradigmi 90-ih, onda će uvijek postojati priča Srbi su protiv Bošnjaka, Bošnjaci su protiv Srba ili, ne znam, hrišćani protiv ovih. To je paradigma 90-ih. Dakle, Demokratski front iskoračio naprijed. Mi smo s našim kolegama iz Nove srpske demokratije zaista imali otvoren razgovor. Morate da vidimo, mi se udružujemo oko evropskih, demokratskih i civilizacijskih vrijednosti. Mi se ne udružujemo protiv nekog naroda ili protiv nekoga. Mi se udružujemo za civilizacijske, evropske, demokratske vrijednosti, prihvatamo evropske integracije, spremni smo Crnu Goru da mijenjamo u tom pravcu, koncept ljudskih prava, pravne države, borbe protiv nulte tolerancije, protiv organizovanog kriminala i korupcije, ekonomskog razvoja, socijalne inkluzije, sve ono što danas Evropa, a protiv smo jedino jedne stvari, bolesnog sistema koji personifikuje ovaj režim i onda smo uspjeli da se za godinu dana, u politici godinu dana je ništa. Mi smo za godinu dana uspjeli da građanima Crne Gore predstavimo Demokratski front kao novu političku snagu i to ćemo sada da radimo i naravno i posebno na sjeveru Crne Gore, ovo je dobro, dakle njima je, kada stavite mapu Crne Gore po stopa siromaštva i tamo gdje dobija Demokratska partija socijalista, to se preklapa. To je 90, mi smo dobili sada samo, znači na predsjedničkim izborima 68% populacije živi u gradovima koje je pobjedila opozicija. Ali, nažalost, ove najsiromašnije koje su najpodložnije prijetnjama, ucjenama, manipulacijama i moram reći najmanje obrazovane. Ovo, pošto se nalazim na univerzitetu, najmanje obrazovani birači glasaju tu strukturu, tako da ono što je iskreno htjelo promjene, jer ne mogu ja da prihvatim neku stranku, samo Demokratski front nije prosti zbir opozicijonih stranaka. Mi imamo jedinstven program, sam onaj koji se dogovorio oko jedinstvene politike i prihvatio, recimo, koncept ljudskih prava, koncept manjinskih prava. Evo vidite, ja sad govorim u ime najjače opozicijone strukture i kažem, nama je koncept prekogranične regije Sandžak ovako kako nam je predstavljen, vrlo prihvatljiv, vrlo interesantan, spremni smo u njemu da učestvujemo. To nije bilo moguće prije godinu dana, razumijete, da neko kaže, jer uvijek morate voditi računa kao opozicija da nešto ne kažete gdje ćete izgubiti glasače. Jer vi ste važni tek kad vladate, to je demokratija. Dakle, vi vaša obećanja možete da ispunite samo kad ste vlast. Zato po neki put opozicije je dozvoljeno da malo i preuveličava i da malo preoštrije kritikuje, da malo previše obećava, to je opozicija u čitavom svijetu. I u Njemačkoj opozicija u predizbornoj kampanji malo doda gas, ali na kraju kad se dođe na vlast moraju se poštovati određene stvari, određeni principi, tako da mi nismo ni tražili sve partije. Šta će nam partije za koje znamo da iza njih stoji služba ili da su namjerno tu postavljene da radikalizuju scenu, da nastupaju sa ekstremnih nacionalističkih, čak i šovinističkih, fašističkih pozicija. Mi smo zaista napravili nešto što je jedan novi politički entitet, on djeluje, daje, hvali nam još malo, dakle još za godinu dana, dakle mi smo napravili to pomirenje političko i suštinsko Crnogoraca i Srba, sada nudimo to isto pomirenje i bošnjačkom narodu u Crnoj Gori. Ali ne na način da mi utvrđujemo Bošnjacima šta je interes Bošnjaka u Crnoj Gori. Ne, nego mi tražimo poštenog, korektnog ortaka, partnera za ovu priču, koji će poštovati ono što već mi imamo kao poštovanje, a to su vrijednosti. Znači, ustavno uređenje, teritorijalni integritet, pod ustavnim uređenjem, ja ne mislim da se ustav nikad ne treba mijenjati. Pa ja sam prva opozicijona partija vodio pokret za promjene, gdje moram da vam kažem da sam ja na pregovorima uslovljavao glasanje za ustav tako da u preambuli ustava uđu sve nacije u Crnoj Gori. Ne zato što sam tražio glasove Srba, Bošnjaka, nego zato što je istina. Dakle, Crna Gora je sastavljena
od tih i tih naroda i nema nikakvog razloga da se plašimo da u Ustav stavimo te narode, jer su to naši narodi. Oni su svi građani, moraju da poštuju određene pravne norme, Ustav i određene standarde i ako napravimo temelj zajednički, da se svi osjećaju normalno i da Bošnjak slobodno govori svojim jezikom u Crnoj Gori i da traži svoja prava i da ima svoje opštine u kojoj ima većinu i da tim opštinama može da upravlja u skladu sa evropskim standardima i da sarađuje Bijelo Polje i Tutin ili Rožaje i Novi Pazar normalno da sarađuju, da gledaju kako da naprave neku industrijsku zonu ili da kako da naprave nešto, iskoriste šume ili kako da privuku nekog investitora iz Turske koji, ne znam, prije 100 godina otišao, sad napravio kapital, neće niko da dođe na 50.000, na 100.000, na posvađane, na, ne znam, čujete vijest u Rožajama uhapšen narkokartel, diler, ne znam, vamo, sukobi, pucnjave. Investitori žele pravnu državu. Ima pucnjave i u Njemačkoj, ali se izgrednici uhapse, kazne i leže u zatvoru. A problem za investitora je kada vi kažete neko je pucao, ranio nekoga, ali zato što je brat od tetke nekoga ili zato što je član neke partije, nije osuđen. Onda investitor kaže to nije pravna država i ja ne želim da učestvujem i da investiram svoje pare u tu. Tako da, evo, očekujemo dobre rezultate. Očekujemo i jedan poziv, rekao ljude da se oslobode. Ako se zadržimo u ovim tabu temama, u dogmama, o vječnim prijateljstvima i vječnim neprijateljstvima i, ne znam, tražimo zlo jedni u drugima, zlo će vladati. Ako otvorimo srca i duše i mozak i priđemo, svi smo mi obični ljudi, želimo sreću svojoj porodici, dobro vaspitanje, dobro obrazovanje, zdravlje, želimo da policija radi svoj posao, da se ne druži s kriminalcima nego da ih hapsi, da jednostavno otvaraju se nova radna mjesta, da putuju mladi ljudi, da imate, da vidite, da upoznate Evropu, da putujete u regionu. Ja sam gledao podatke, nevjerojatno od samostalnosti Crne Gore, smanjio se fluktuacija između, jednostavno, ljudi su doživjeli granice kao neke sada drugi tamni vilajet s druge strane, sumljivo da vidimo pasoš, hoće li naši prelazi, zašto ne bi imali svi ljudi one, kako se zovu, malogranične pasoše preko granice. Zašto ne bi svi ljudi ovdje imali posebni pasoš, da ne čekaju po 3 sata na graničnim prelazima, zašto ne bi ljudi normalno školovali, imali isti status u Crne Gore, u Srbiji i u Srbiji, u Crnoj Gori ili Bosni, isti status, mislim, u ovoj regiji. Treba iskoristiti privilegiju da imate istorijsko utemeljenje da ste regije. To je u Evropi privilegije, biti regije, evo malo pjesnički da se u stihovima. Ali to treba da znate iskoristiti, da priučite fondove, da date projekte i tu dolazi do znanja struka. Dakle, morate imati kvalifikovane stručne ljude. Zato ove neznalice, ja često kažem, ovo sve što nam se desilo, osveta ponavljača koji su se naravno najbolje snalazili na ulici protiv nas koji smo pokušali nešto da u životu naučimo. Hvala. Ja bih želeo da postavim pitanje o sporazumu između Bošnjačke stranke i Milo Đukanović. Kako je vaše mišljenje o tom sporazumu i ko je krivac za to što on nije implementiran uopšte? I kako je vaše mišljenje o regiji Sandžak? Da li se zalažete za suštinsku regiju Sandžak ili samo za fiktivnu regiju Sandžak? Evo, hvala na pitanju. Dakle, što tiče sporazuma, naravno da politika jeste jedna časna i viteška djelatnost. Meni je žao da mladi ljudi percipiraju politiku neku prljavu djelatnost. Nažalost, političari na Balkanu su od nje napravili, politika je elitna djelatnost. I u stvari uspjeh jedne nacije i države se manje više gleda po tome koliko su uspjeli da izgrade mehanizme i sisteme da najbolji iz tih nacija upravljaju nacijom. A koliko ne. Ako vi imate mehanizme bez negativne kadrovske selekcije koje poštuje rezultate, domete, rad, te nacije napreduju. I mogli bi sada da pravimo čitavu mapu po bruto društvenom proizvodu razvijenosti nacija i mehanizama koji omogućavaju najkvalitetnijima da dođu na najodgovornije položaje. Nažalost, to nije desilo u Crnoj Gori. Bošnjačka stranka je napravila sporazum sa nepoštenim partnerom. Ja vjerujem, vjerujte, možda djelujem smiješno, mlađim koleginicama i kolega, vjerojatno šta je poštenje, to je davno prevaziđena kategorija, posebno u politici, praktično nanosi štetu. Ako ste pošten,
i ako se držite dogovora, to vam nanosi štetu. Ja mislim da je to kvalitet, biti principijalan, držati se svoje ideje, ideologije i ne mislim da je dobar kvalitet mijenjati ideologije kao čarap. Ja sam i ovde skoro imao jedan sukob medijski sa vlastima i u Srbiji, ne zato što volim da se svađam sa vlastima, ali zaista daleke put od zarđale kašike do iPhone-a. Polako. Polako, treba vremena da mi vidimo da li je ta promjena samo rezultat političke procjene i pragme ili stvarno je čovjek shvatio da je griješio pa sad želi da kaže drugačije. Ja imam privilegiju da nisam puno griješio, ali da sam išao težim putem, tako da su skakali na moj put, drugi preuzimali, ali to nije problem. Dakle, oni su imali dogovor sa partnerom koji ih je iskoristio i onda je napravio prostu stvar. Sitnim malim uslugama, privilegijama, atraktivnošću vlasti uspio je ljude da skrene, lidere da skrene sa njihovog osnovnog motiva nastanka Bošnjačke stranke. Bošnjačka stranka nije nastala da bi bila partner Milu Đukanoviću, nego je nastala da štiti nacionalne, ekonomske, kulturne, političke interese bošnjačkog naroda u Crnoj Gori. To je nacionalna stranka. Pokret za promjene nije nacionalna stranka. Ali jedna nacionalna stranka, Nova srpska demokratija je nacionalna demokratska stranka, opozicijona. Ja želim da vidim jednu bošnjačku, nacionalnu, opozicijonu, poštenu stranku s kojom ćemo se pošteno dogovoriti. Dakle, ja ne želim da koristim ili zloupotrebljam ili pritiskam nekog lidera Bošnjaka u Crnoj Gori da on prihvati moj program. Meni takav partner ne treba, jer je to lažan partner. Taj partner će biti iskorišćen i potrošen, a Bošnjaci nezadovoljni. Ja neću nezadovoljne narode u Crnoj Gori. Hoću da sjednemo, da se dogovorimo, imamo standarde, sad više nema da izmišljamo šta je standard. Standard je evropske civilizacijske vrijednosti, svi težimo ka tome, naše specifičnosti koje moramo uvažiti, ja nisam za puko kopiranje stranih iskustava, to ne može da uspije našem prostoru, daleko smo mi iza Norveške. To su, mislim, ovako, 1000 godina u nekom razvoju svijesti. Vi znate sad, evo da dajem jedan mali primjer da ne bude ovo suvoparno, crnogorska vlada je 55 dana zaredom krala struju iz evropskog energetskog sistema. Znači, ljudi nemaju propis kojim se sprečava krađa struje, jer elektroenergetski sistem je napravljen, povezan zato da bi zadržao stabilnost sistema. Dakle, kad negdje iskoči neki veliki proizvođač, se desi havarija, automatski drugi proizvođači daju to što nedostaje struje da bi sistem bio stabilan. I taj sistem radi na 50 Hz, sad ovde nema tehničkih, ali znate, naš sistem je frekvencije 50 Hz, šta se dešava? Ako se krade struja, to je neovlašćeno korišćenje, automatski neko mora da toliko više proizvede električne energije da bi se sistem stabilizovao. I vi ako kradete bez dozvole, bez najave, to se doživlja kao havarija, kao da je crkao neki prenosni vod i on vam da struju, nije problem. Ali 55 dana zaredom vi upadate na istu foru, kradete struju, oni nemaju propis. I nama stiže u parlamentu pismo da je ovo prvi put da oni vide u svojih 50 godina da je to neko uradio. Prvi put. Znači, mi ne možemo, i Evropa je sad donijela odluku da mijenja propis. Jer šta se dešavalo? Desilo se da zbog stalnih upada svaki dan da se poremetila frekvencija mreže, evropske, čitave Evrope. Mala Crna Gora je uspjela da poremeti čitavu Evropu, da je dolazilo do kašnjenja sinhronizacije frekvencije. Znači, mi uletimo, ono padne na 49,8, 49,7 i treba vremena dok dođe na 50. Ali znate šta je to? To znači da neki osjetljivi radar na aerodromu u Frankfurtu, koji je štelovan tačno na 50 Hz, da je možda u tih 120 sekundi, na kraju je kašnjenje bilo 120 sekundi, 2 minuta. Svako kašnjenje preko sekunda smatra se opasnim. Mi smo uspjeli da napravimo takvu havariju 55 dana zaredom, da je na kraju kašnjenje bilo više od 2 minuta. Neki osjetljivi operacioni instrument, možda je neko život izgubio zbog toga, razumijete? Možda je neki voz negdje skrenuo sa šina, možda je neki veliki komplikovani sistem zbog toga pogrešno radio i oni sad uvode zbog Crne Gore nove propise, do sad nisu, ili znate, čuli ste, nadam se, to je već legendarni anegdota, ali istina, dakle, u Norveškoj je naš čovjek iz sjevera Crne Gore isto, da sad ne pominjemo grad, došao tamo na rijeku, nema lovočuvara, nema nikoga, ne prati, ljudi pecaju, uživaju, on je bacio dinamit u rijeku i nalovio to što je bilo na to, oni ga uhapsili, sudija ne može da ga uhapsi, ne može da ga optuži. Zašto? Ne postoji krivično djelo kod Norvežana.
da su ga poslali na posmatranje psihijatrijsko. Dakle, nema... Znači, čisto da znate da ne možemo baš Evropa, ovo što ja govorim Evropa, nemamo vremena, jer evo ja sad mogu do detalja da vam objašnjavam sad, ali moramo imati okvir. Ali u tom okviru mi moramo da se dogovorimo. Neće niko napraviti dogovor unutar Crnogorski iz Brisela. Znači, mi moramo da se dogovorimo da nađemo kompromis, modus i vivendi i operandi, da znamo kako zajedno da živimo. Prelijepi su resursi, mi možemo bogato da živimo, ali moramo da mijenjamo sistem iz korijena. Dakle, prevareni su Bošnjaci jedan put, pa ćemo da vidimo sad drugi put, nema razloga, mi ih nismo ni jednom prevarili, ni jednom, možda ćemo mi da ih prevarimo, ali to je politika. Dakle, mi želimo poštene, fair odnose, želimo dogovor i da vidimo kako će dogovor da se štiče ove regije Sandžak, znači ja sam rekao, dakle, ovo što je meni do sad prezentirano i što sam čuo, prekogranična regija, dakle, po standardima Evropske unije, slobodan protok ljudi, kapitala, roba i usluga, zajednički projekti, posebni fondovi koji se koriste za prekogranične projekte za saradnju, pomoć ekonomskom razvoju, pomoć socijalnoj inkluziji, pomoć kulturnoj razmjeni, jednostavno jedan potpuno novi koncept koji treba maksimalno podržati. Naravno, vjerovatno će biti političkih ekstremista koji će to htjeti da iskoriste, pa da daju svoju definiciju prekogranične regije, jel? Nezavisni Sandžak, pa će reći, može ako su Srbi većina, drugi će reći, može, a samo one opštine gdje su Bošnjaci većina, ali te inženjeringe smo, mislim, gledali svi, naučili smo šta to znači u ovome regionu, ako neko krene da drugoga prevari, majorizuje, da ga iskoristi, to smo gledali. Znači, ta paradigma 90-ih, ja sam protiv toga i neću biti ni za kakva prekrajanja. Ovo je dobar put, ko zna, možda za 50 godina, za 100 godina, granice budu potpuno nestale, i mi budemo u stvari građani gradova. To je sad evropski koncept. Znači, oni kažu, ja često, znači, 3 stvari su važne za Evropljanina. Njegova porodica, njegov posao i njegov grad. Dakle, u Njemačkoj ili u Evropi, vi prije ćete čuti da je on iz Minhena nego iz Njemačke. Znači, njemu je važna porodica, posao, patriotizam se recimo sada stvara u odnosu prema kompaniji. Dakle, prema kompaniji, njemu je važnija kompanija, ne znam, BMW, nego da li će CSU pobjediti u Bavarskoj. Iako je na BMW-u, kao što znate, čuveno plavo-bijela zastava Bavarske, oni su veliki nacionalisti, ja sam iznenađen, šokiran sam bio da tamo, prvi put kad sam čuo da oni pod državom podrazumijevaju Bavarsku, a ne Njemačku. Znači, oni kad kažu šta, to oni misle na Bavarsku. Njemačka je njima potpuno, recimo, ja godinama nisam vidio njemačku zastavu u Bavarskoj. A mi ovdje pravimo čitave filozofije, ovakva zastava, onakva zastava. U Bavarskoj godinama, tek kad je bilo evropsko prvenstvo, pojavljaju se one njemačke zastave. Tako da, evo, nadam se će ta regija zaživjeti. To je interes Demokratskog fronta, interes Crne Gore, da se ove periferije međusobno povežu i da budu region. Jer ako čekamo Beograd, Sarajevo i Podgoricu da nam riješe ove probleme, oni će uvijek težiti gravitaciono da vuku region prema centralama, a ja nisam siguran da je to interes ljudi s ovih prostora. Ali naravno to podrazumijeva veliku borbu, jer kao što sam rekao, ako svi ćutimo i ako svi gledamo svoja posla i ako politiku prepustimo ovoj drugoj sorti ljudi, onda će posljedice biti upravo negativne za one koji ćute. Hvala vam. Još jednom... Ja se izvinjam, pošto gospodin Medveć ima u protokolu još neke obaveze. Nadam se da nije bilo previše naporno. Samo da se zahvalim još jednom, ako može, jedan aplauz.